ntaho twenda kuja kandi nta n'ubwoba bwanyu dufite mwogira ngo none ubwo mwigereye hariya mikenke hasigaye uruzi gusa ruduciye hagati ngo none uko twatrambula abantu uri bagihe baryama dufite amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahakontororwa n'umutwe wa M23 ndetse ku bufatanye na MLDP twirwaneho. Uyu mutwe biravugwa ko wafashe zimwe mu ntwaro zikomeye cyane za FARDC. Uyu mutwe ukaba uvuga ko waba wafashe intwaro yo mu bwoko bwa anti-drone system yitwa D4 ya leta ya Kongo. Iyi anti-drone system ikaba yafatiwe muri Mikenke, aha akaba ari muri Kivu y'Amajyepfo. Umutwe wa MLDP twirwaneho biciye muri Colonel Rugabo Fidel watangaje ko wafashe ibikoresho byinshi bya gisirikare by'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birimo anti-drone system yo mu bwoko bwa D4 ndetse n'amadrone. Ni nyuma yuko M23 kuwa gatatu yatangaje ko yigaruriye uduce twa Mikenke na Birarombori itwirukanamo izo ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rugabo mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X yavuze ko nyuma yo gufata Mikenke na Birarombori, ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa n'u Burundi zakomeje kugaba ibitero mu kurasa ibirindiro bya twirwaneho biri muri Mikenke. Kanda aho handitse subscribe kugira ngo ujye ukomeza wumve amakuru tukugezaho umunsi ku wundi. Dukomeje amakuru yacu, uwitwa Colonel Rugabo ati nyuma yo gufata Mikenke na Birarombori, ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubwa Gitega bukomeje ubushotoranyi bwo kurasa ibirindiro byacu biri muri Mikenke. Yakomeje avuga ko MLDP twirwaneho izakomeza kurinda abaturage. Inemeza ko muri iyo mirwano yafashe ibikoresho byinshi bya gisirikare birimo anti-drone system yo mu bwoko bwa D4 ndetse na drone zari ziri kumwe n'ibyo bikoresho. Usibye Mikenke, kugeza uyu wa kane imirwano yari iri kubera mu gace ka Rwinsankuku nk'uko amakuru aturuka ku rugamba abyemeza. Iyi ntwaro rero anti-drone system ikaba iri mu ntwaro zikomeye cyane. Izi zikaba ari zimwe mu ntwaro zinahenda. Anti-drone system yo mu bwoko bwa D4 ikaba ikorerwa mu gihugu cy'Ubuhinde, ikaba yari yaraguzwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo guhanura drone ziturutse ku ruhande rwa M23. Tukiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru avuga ko AFC M23 iteganya gushinga leta yigenga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo biravugwa n'impuguke za Loni, bikaba biri muri raporo nshya y'impuguke za Loni ivuga ko itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaragaza ko umutwe wa AFC M23 ufite umugambi wo gushyiraho ubutegetsi bwigenga mu bice igenzura bwiswe République Fédérale du Congo. Amakuru akomeza avuga ko iyi raporo yashyikirijwe akanama k'umutekano ka Loni ivuga ko AFC M23 ikomeje gukurikirana intego za politike, iza gisirikare n'iz'ubukungu zirimo kwagura ibice igenzura, kubaka inzego z'ubuyobozi zikora zitegamiye kuri leta ya Kinshasa no gushaka kwemerwa nk'umufatanyabikorwa wa politike binyuze mu mishyikirano. Impuguke za Loni zivuga ko intego ya mbere y'uyu mutwe ari ugukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Icyakora raporo yazo ikaba ivuga ko kandi amahitamo AFC M23 iteganya gushinga ubutegetsi bwigenga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo ikomeza ivuga ko abayobozi ba AFC M23 bakomeje gusaba ishyirwaho rya Repubulika Federale kandi baretse igitekerezo bari barigeze gutanga cyo kwinjiza abarwanyi babo muri FARDC, ahubwo basaba ko AFC M23 ariyo yakubaka ikanayobora ingabo z'iyo leta nshya ya federali yo mu burasirazuba bwa Kongo. Impuguke za Loni zivuga ko uyu mutwe wanakomeje gukoresha impamvu yo kurinda abatutsi, abanyamurenge n'abahema ibyo wita ibikorwa byo kubakorera jenoside mu gusobanura impamvu y'ibikorwa bya gisirikare n'ibyo usaba mu biganiro bya politike.
Raporo kandi ivuga ko nubwo akanama k'umutekano ka Loni kafashe umwanzuro w'ibihumbi 2773 mu mwaka wa 2025 usaba u Rwanda gukura ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no guhagarika inkunga rushinjwa guha AFCM 23, uyu mutwe wakomeje kwagura ibice ugenzura. Uko iyi raporo ibigaragaza, kuva ibiganiro bya Doha byatangira muri Werurwe na 2025, ubuso bugenzurwa na AFCM 23 bwiyongereyeho hejuru ya 35%. Impuguke za Loni zivuga ko AFCM 23 yakomeje gushyira imbere ibikorwa byo kwigarurira utundi duce turimo utwo muri Walikale, Kisangani, Karemi na Beni. Nubwo ibiganiro bya Washington na Doha byari bigamije gushaka umuti wa politike ku ntambara imaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tukiri kuri izi raporo z'impuguke za Loni rero, hano hari raporo ivuga ko FDLR yaba yaracenjeye mu mujyi wa Goma, mu mujyi uteganye na Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda. Iyi raporo ikavuga ko igaragaza ko CRAP yivugira ko ifite imitwe ikora ku nkengero z'umujyi wa Goma, ndetse ko hari n'indi yacengeye muri uyu mujyi. Ibi bihuzwa n'amakuru ari muri iyi raporo ivuga ko FDLR FOCA ikorera henshi muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane muri Nyiragongo, Masisi, Rucuru, Walikale, udute twegereye umujyi wa Goma. Raporo inagaragaza itandukaniro rikomeye ku mibare y'abarwanyi ba FDLR ifite. Uyu mutwe wivugira ko ufite abarwanyi bagera ku 10,000 kandi ko hafi 1/2 cyabo ari bo bakora ibikorwa bya gisirikare bihoraho. Ishami rya FDLR CRAP ryo ryavuze ko rifite abarwanyi 20,000. Loni n'inzego z'ubutasi zigaragaza ko FDLR yose ifite abarwanyi hagati y'3,500 n'4,000. Amasezerano ya Washington yo agaragaza ko FDLR iri hagati y'3,000 n'3,500. Aba barwanyi harimo abasaga FDLR ishobora kuba ikoresha imibare minini mu kugaragaza nk'umutwe ufite imbaraga nyinshi. Iyi raporo ivuga ko ubu FDLR yavuyemo imitwe 3 yanahinduye amazina, ariko ikagira uko ihuza ibikorwa by'iyo mitwe yose. Ivuga ko ubu hari FDLR FOCA yitwa Battalion Django, FDLR RUD ikitwa FDPR, naho FDLR FPP ikitwa FPP. Ikanakorera mu bice bitandukanye, inafite abayobozi batandukanye ariko bahujwe na FDLR FOCA, gusa ngo bose ni Abanyarwanda nubwo harimo Abanyekongo bakeya. Iyi raporo ikomeza igaragaza ko Pacifique Ntawunguka uzwi nka General Omega Israel ari umuyobozi w'igisirikare wa FDLR FOCA. Lieutenant General Custom Iyamuremye uzwi nka Victor Byiringiro Rumuri ni umuyobozi wa politike wa FDLR. Brigadier General Emmanuel Nsengiyumva uzwi nka Faida Hakim uyobora FDLR RUD, naho Colonel Damu Hategekimana uzwi nka Damu Simplice uyobora FDLR FPP. CRAP ya FDLR iri ni ishami rya gisirikare rya FDLR ry'umutwe udasanzwe, iravugwaho gucengera umujyi wa Goma wegereye u Rwanda, mu gihe u Rwanda rutahwemye gushinja uyu mutwe kuruhungabanyiriza umutekano mu bihe bitandukanye. Kigali inavuga ko uyu mutwe ufashwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo za Kinshasa FARDC, nubwo Kinshasa ibihakana. Ndabashimiye cyane mwe rero mwankurikiye muri aya makuru agezweho avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akenshi yiganjemo ibijyanye n'intambara zo mu gihugu cya Kongo. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze mudukurikire. Niba utarakanda subscribe, ukane subscribe kugira ngo ujye uhora wumva amakuru tukugezaho, kandi uduhe n'igitekerezo cyawe, ukande like, ukande share kugira ngo n'inshuti zawe n'abandi bose babone aya makuru tubagezaho umunsi ku wundi.